Is Mr. Pádraig O'Murrochu, Banastor den Orston Hardyman. For us here it's very important that we reflect Galway as the city of Irish culture, and Irish language is an integral part of that. We're obviously part of the Gaeltacht, and we try and use the Irish language in every opportunity and whenever we can. So an Tusa Hardyman Kermer an tábhacht de Ferbert agus úsáid in Gaeilge. When we do úsáid in Gaeilge in our bíoch when we do úsáid in our logos chama agus tá reinfad on our fern Lauert Gaeilge in our customary agus lena chéile chama. Hagan grúpa seachu in gach March chama grúpa dína mína Lauert Gaeilge bín cup an shakes coffee acha agus tagan seach nó san Gaeilge Lauert agus onas mechma dá freistalí in tríd bhein an Gaeilge chama. Agus mar gnó agus Óstáin a láir caithfh na Gaillimhe tá sé antábhachtach doing ar pártaí ina. Ní rud é simplí ina chama onas go mé mar den nán Ebrú trí bhein na Gaeilge agus Ferbert Gaeilge ina.